इंटर डिस्ट्रिक्ट अमदी सिटी बस सर्विस चीफ मिनिस्टर एन बिरेन लमथाखरे वकल पसिंगी मनुंगदा वकत चामगा मंगा थबक ओइना ओंथोखरे तोंगान तोंगान डिपार्टमेंट संगी ऑफिसर मापन सस्पेंड तौरे हाइना चीफ मिनिस्टर नोंथुम बिरेन फोंदोखरे अमदी तोरा सुबह स्टेट लेवल पाइनएप्पल फेस्टिवल गसिदगी होखरे मणिपुर की किहोम कलहुन नब थबक पाखत मतम ओइरे हाइना डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाई जॉय कुमार फोंदोखरे खुरमजरी आईएसटीवी की पाव मियंग ताइबरी सिंह तराम ओक्सरी हुजुक मपुंग पाव सिंह सदोन पिजरी मतम कुइना सर्विस तौब ngamludraba matungda amuhana aroba sakar asina twak pakhelakuna lamdom asida ngasidagi inter district amadi city bus service ke khutong chaba miyamda phangankhre ngasi chief minister n birena moirang khomda leba msrtc gi complex tagi inter district amadi city bus service lamthakre transport department asindora pangthokiba lamthabagi thoramadu da works minister ts biswajit Maut Minister T.S. Syam Kumar, Consumer Affairs and the Public Distribution Minister Karam Syam, Transport के Parliamentary Secretary Kasim Basum, Maut के Parliamentary Secretary N. Indruzit, MLA Dr. Sal Tolian Amoma, Secretary Onabeki Sosu Sawyaki, Chief Minister N. Biren, Minister Singh, MLA Singh, MSRTC Complex Tagi, Nasitagi Service, Horiba City Bus Tongduna, Kumbalapak ISPT Complex Power Chaki. Kumbalapak leba ISBT dagi Chief Minister N. Birena Inter District amadi City Bus Service lamthaki Chief Minister N. Birena Ratha Jatra numit asida Inter District amadi City Bus Service hotopasi soidana mai paklagani MSRTC ase isa isa gini khana thabak tawrabadi soidana mai pakani atopa Manipur gi district sing dasu bus sing yona mohnar gani haki koi ne khala ai gi personal ai gi it is my personal property haina khanba hobo numitu dagi everything will be okay aduna I believe that drivers staffs people involving in the restoration of this Manipur state transport will take that the state transport is their own property. Only then we can survive. The state transport will survive. Works Minister T.S. Bijojitna Interstate bus service hauраbanina lambi thong phagat hanna mohonargani atuba matamda inter village road sing yauna national highway gi social lambi gi phimam sing samjilagani bus service asina sing tam nuksinaba purakpada soba mateng ama oirgani haki gi rainy season hek gaukibaga awonba transport system haibadi atogi leriba gari sing si ko chatpa matamda adu passenger sing lambi patana chatpa matamda nungai tapu mayam do lona ma ko ogani haibagi wakandu ai program yam do sigi program siga mari lenana ai thamjage Numit Chamani Manunda anti corruption cell the Waka Lakiba Singi Manunda Waka Chamaga Manga Tabak when on Tokre. Tongan department singi official mapal suspend Tore Haina, Minister Nongtuman Birena Pondokre. Nasi, Minister Secretary at the Pangtokiba, anti corruption cell Ginumit Chamagam Samanigi Manunda Pangtokiba Tabak Torum Singi booklet Amapong with the Wapamasima and Pondokibini. Tormadu the Minister Singh, Parliamentary Secretary Singh, MLA Singh, Secretary Amati at the official Singh Sawyaki. Economics Department amasung cooperation gisu numit chamanigi oiba report phongki Chief Minister na makatana senja tumja thingnaba government asina sayes gi mas kun gamari da lingkhat kiba sel asida WhatsApp to wakat samga ka tara kani thoi email da yangkai punna samga ko puni thoi laki masigi manungda wakat chani ga mari lenaba authority thijanaba ka chinakhre wakat chamaga mangana action lokhatkre Chief Secretary na Chairman of the Screening Committee na wakat humdraga mato yangshali masigi manungda tongan ba department gi official mapan suspend tawkre government asna ngasi putholi ba booklet ase libat lengak amale hena nabagi damaktani vigilance department hena mapangal kagat hana ba honargani miyam na pamli basi thabak oina onthok poduni hana phongdoki engamige akoi corruption si dauduna ba corruption si koi
curtain tongna अखोई लिंकलिब सेल लाइरिब डिपार्टमेंट सिंग विजिलेंस कमीशन विजिलेंस डिपार्टमेंट लाइरि जाय बुजी स्ट्रेंथन तोबदोरे दुगा एक्शन सी प्रजान उब पामिसी रिजल्ट टुनी केस फाइल तौरे हैबदुनते केस तो फाइल तौर मतुंग दा करी एक्शन लौग्रगे हैबदुनी अदर मदु यारिंगे अखोई टाइम बाउंड any SIT chamber special investigation team khangde am khangde ko ne same me and time bound no tor kanda sumaina ekoi quarterly annually or ekoi gi government gi convenient to ba situation yang kan mayam ga matam gi pau khong na ba tawjege haidana haije tara subha state level pineapple festival ngasidagi hokre Manipur ki hom kalhuna na bathabak paket pa matam ore hana Deputy Chief Minister Y Joy Kumar phongdokre Development Organization andro kendra na sinduna sai khuding leptana pangthokpa ki hom mela har ga khangna batara subha state level pineapple festival kam buyer sellers meet and youth festival ngasidagi poiro khongjul gi thambanu market ta hokre Department of Horticulture and Soil Conservation kusam naduna tha asigi ta kun ga mapan phawba satha ga doriba festival hotopaki thoromda Deputy Chief Minister Y Joy Kumar Horticulture and Soil Conservation Minister T.S. Shyam Kumar Parliamentary Secretary K. Laisio L. Sushindro L. Rameswar Horticulture and Soil Conservation Director K. Kibden amadi Social Worker T.S. Babita Su Saruyaki Thoromgi saruk ama oina sobini phomba ga loina pineapple hut hangdoki Nat ko ba jagoi sai kya ga loina pangthok ba festival hotopaki thoromda K. Laisiona hausa ki mirona sakwa thorangi isial ga loina na chatrabadi akoi lukkhib gi phibam da lakani Sakana pakali ba sakwa thorang da miyam na saruk ya ba changi haki Deputy Chief Minister na Manipur gi kihom asi mutki ba ya ba gi oithokpa leita banate masidagi kanana ba kihom yokot pa changi kihom ga loina na atopa mahi marong thaminaduna integrated farming tominarbadi lomi singda hen ba santhok lain mangamgani Manipur ki farmers sing hena phaba thakta pukhatpa amadi bank na singba tongan mafam sing da su santan phange harbadi cooperative society da miyang changba chumgani masina laina sen phangma ngamata natana pigi dorba kambuna su thajaba hengani Manipur da ki hom mutkitana na ba farmers sing da hen ba santhok laina na ba amadi work culture gi hainibi sangba na ba Minister Shyam Kumar na sahi tara rom gi mamang da honrak pasi miyam na puning thogapam thoi ki hom thariba sigbo hena kana hanabagi damakta cold storage amadi processing unit lingkhana na mahon awada mahaki maki digi pangba yaba mating pangani haki aduna aye masi thamsen bini pineapple grow koriba farmers in hichu pineapple ka kariya de to baga combine to ya bagi se masi ju khambam dore Minister Shyam Kumar na Manipur dagi mang ki kitor basu no magi hainabi kanana ba farmers sing gi santhok lambi hangan hanana ba wata pata ba lamdam ama oinana ba panam da ki hom mela asi pangthok pani mang masana hona ba dagi cold storage hanana ba lupa lakh Manipur nipan ministry na sanction tawrakle masigi mathakta Churachandpur Tamenglong amadi Ukhul na chingba district singda mahi marong phajana puthokpa mafam singda cold storage lingkhat pagi yaba su pirak lagani andro kendra da ki hom puthokli ba se khangbadagi ngasidi bank na lomi chani romda loan pigi haiduna tanarakle sai asida phama lising amarom loan pigani festival asiliap tana hona badagi ngasidi hena sauthorokna stall chani ga tara ga manga saruk yarak pasi nungai ba pui phangdoki Minister Mayam, Pradhan Secretary, Honorable Mayam, Amadi, Concerned Dimaki, Okwiripa, Commissioner Amadi, IS Mayam, Tanal Ranga, Namasi, Amadi, Manipurasi, Education, Super Focus on Pilogi, Approach, my money, Education, Mamiba, Kamasi, Yakata, Sinungangasi, which the commission interest, the Robert Project Control Canada, Ekutun and Doroina, or in Zico, the CMK, among so commission interest, the Master Control Canada, PBU, Impal City Lunahan bagi thabak sada tarap hawdi mai pak le hana mahut Minister Shyam Kumar nga si mahut department na thabak torokpa numit chamani surpagi thorom da phongdokre muda amadi Impal Municipal Corporation na mahut department ga punna sinduna khoiramban nupi kathil number 1 da pangtokpa thorom madu dama na makata na malem gi mafam atai da leitaba nupi ngakta na phamba ima kathil asigi damakta chawthok saba phawi miyam ge mateng ga loina na mahut department na sama Impal City Luna na thamdana ba thabak packet
पाखटखिगनी मसिदा मियामना मतेंग पांगबियु हाइखि Ngasi Thoromaduda Consumer Affairs, Food and Public Distribution Minister Karam Syam, Mahut ki Parliamentary Secretary and Indrajit, Mahut ki Additional Chief Secretary Dr. J. Suresh Babu, Impal Municipal Council ki Mayor L. Lokeshwar Singh Susaruyaki. Minister Karam Syam na society asi kanagumba amana karigumba thabak ama pakhalakpada yangsin binabadi yami sawat binabadi masing watli. Kaithil phambiriba ima ibel sing nasu kaithil luna na thamnana bahon abada sobo mateng pangbiu haiki. Manipur ki sing amasung tamdaliba school talaga mangada si Minister N. Birian ngasi musical instruments ng Gentokre. Kasi kunong mamang daliba Manipur State Film Development Society ki holda support of musical instrument and the teaching of music to school children haina Ministry of Donor gi Shantang Makada Art and Culture na sinduna pangtok patharom aduda Art and Culture Minister L. Jayantokumar, Education Minister Radhesham, Mahut Minister T. S. Shyamkumar amadi Consumer Affairs and Public Distribution Minister Karam Syam Susaruyaki. Si Minister N. Biriana, Sports amadi Culture sakot hanan ba hen ba miyang chang ba darkar oy bar saka na su Manipur da Sports amadi Culture da hen ba miyang thamnakli mara makatan hakibada senpam kudima ikai kunapam thoi sakara sina pakalek pathabak thorom singda miyam na mating pangbiu haki sakta idi haiba adu culture gida art and culture gida le miba department do oiriba funding gi pattern leiriba financial madugi tawriba akoina piriba sarkar piriba khayal mateng lagi sports phai haraga su lanai club na pukhatlaga phanba manana ga sarkar na logba sarkar ge site gi di kari tawrige si am concrete report visible report ile data bugumba lam sitway adana the new government Sidi mayam hena khangye we are committed practically to implement anything ngasi marwena Bharat amadi malem gi mafam kya da pangthok na bagum Ratha Yatra Festival Manipur gi mafam kya da su pangthok na kre Sri Sri Govindaji Temple Board na sinduna pangthok ki patharom matuda Manipur gi Chief Minister N. Biren, Works Minister T. S. Biswajit, Forest Minister T. S. Shyamkumar ining tawla sema sana zawba amadi Manipur gi mafam kya da gi lakpa bhakta kya saruyaki Konung dagi konung mamang Palace Compound Power Ratha Jatra singduna thromasi pangthoki Ratha Jatra gi thoromatu da Manipur gi Minister Nongthombam Biriana ngasi yanong dagi sanaduna lakpa kang singgi throm asina Manipur da pamdaba thoningdaba thodok thoktaba amadi shanti leiba lamdam ama oirasanu haki maram sana misi minato iba leiri pot pun se manan bilam dana apna na shanti leiba bilam mo oirasanu haina isura warna tawdali miya we More dasu Gotkha Samaj Samiti More na sinduna skon gi mihut singaloi na kang singbagi thorom pangthoki More room dagi Indo Myanmar bridge phawbot jinglaba matungda Myanmar da lebe skon gi thomi singna amuk tamu ward number 3 da lebe skon mandiri phawbot jingki Muslim singi senglaba Idul Fitr lakpada Manipur gi Governor Dr. Nazma Heptullah na Manipur miyam da ya proposal pirakli festival asina amata oibagi wakalon hengan hanbagaloi na phatraba pungni wakal khudimak kauthoknaba Natraga ngakpibo oirasnu haki thoromasida taibang semapugi tawdang phangbaga loidana tangdu leitaba marumapang oiba amasung nungsibagi paujel sandoknoksi hari Muslim sing Idul Fitr lakpada Manipur gi Minister Nongthombam Biriana Manipur miyam marwoina Islam dining satpa isil inausing da yafa paujel pirakli Idul Fitr sina lakpada lamdam se leiramba phataba thongingda ba thokdoksing thokliba awana tariba punamase Isur alamana sanbidana punumapu ingna tamna nusina asway ngam yaudana leibu wahen biu haina nizari
ai mayam da appeal tawse Manipur Pradesh Congress Committee ki President Tian Hokip nasu Idul Fitr lakpada yai phaba nungaiba nungsi sana hingmina batang du leitaba lamdam ama oirasnu hari hana ki Deputy Chief Minister ga khangam nasu it ki ya proposal pirakli thromasina nungsi sana hingmina ba sakhot pagi lambi da hena khumang sausin ba nungai yai phaba lamdam ama oirasnu hari Lok Sabha ki MP Dr. T Maine nasu it ki ya proposal pirakli IG Air South amasung Assam Rifles ki rank khudim nasu Idul Fitr ki ya proposal pirakli All India Trinamool Congress Manipur Pradesh nasu iki ya proposal pirak pagaloi na festival asina nungsina ba kalak yengthina ba khudimak kauthok na duna tangdu leitana pun hingmina ba lamdam ama oirasanu hari lelong political unified link nasu Idul Fitr lakpada lamdam asida khuname ne ba phurup khudimak amata oibegi lipun na punna ing tappa lamdam ama oirasanu numit asida kana gumana bambula thaba amadi Islam gi mayok taleba thabak thorom amata pangthok pigenu hari Eid ki thang se Imphal su ubagalona Idul Fitr ki namaz hayeng pung mapan da Hafiz Hata Masjid ayuk pung mapan makhai da Sada Bazaar Jame Masjid Pauna Bazar Imphal da pangthok lagani mikok ta fitra gi senpham lupa yang oibagalona na namaz pangthok tinegi mangwina na senpham sing yang thokadabani hari hojik pau gi marta na brem tan lominas Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Hakchangi labor solakpadagi kuchu singaktaba, hakchang choktarba, tumba chaba yaraktaba, khung hama nungarataba singidamak, amatta ngaraba upaidi, jolib syrup, amasu jolib capsule with changin sinabio. SAIG TMT bar ase latest German technology season aduna state of art factory Guwahati na puthokchabani masigi bar ase ahanba sundokpa product oibana cooling zade ekande mapangil kali amadi amaga hajin beheli masi ayamba achauba government agency singna approve tawraba makhalgi TMT bar ne SAIG TMT bar Delicious cookies from Likla Bakery. The first Imphal Trade Show 2017. Participants from all over India and foreign countries. Shopping, eating and fun under one roof with free lucky draw on 28 July to 10 August. Hafta Council Bung Palace Compound organized by Socialist Students Union of Manipur. For booking contact 8974681027. Ki matung na makatapa pau pizari All Manipur Elementary School Teachers Association na sangsilak pakhongjang sarkar ga yanaba purakpati handokre hayeng dagi ozagi mathog da hanjalagani haina MS tagi General Secretary se Shanti Kumar na phongdorakli kuyathong daliba ZEO Zone 1 gi complex ta oza singi oiba mifum ama pangtol ba matung da se Shanti Kumar na oza singi tha tara gi tolop pethok lagani amadi masa masa gi hanagi status ta hanjin hanana ba haina sakana thajba pire amadi Finance Department ga iba role thok lagani haibadagi makogi khongjang asi handokpani hayengdagi hanagumda ozasing na mathok pangthok pinana appeal tawki MSU Imphal East District na sinduna ngasi khuraida leiba Uttarayan Hall da class 10 amadi class 12 ki parikha da mark wangna phangduna mai palaba mahiru singda mana mathum yenthopagi thorom ama pangthokre special 45 day free coaching class da saru yakiba singsu taram okay Thormadu the Council ki Secretary M. Vidyasagar, Bosang ki Secretary Dr. C. Sarat Amadi MSU Headquarter ki President Manjit Charang Them Namaru Music on Saruyaki. Dr. Manibabu Memorial Trust na sinduna Dr. Manibabu na laikidabagi ahumlak subaning sing kumon gamari lainana kay bisana pata laiba yaibilian children home dalaiba ngang sing da kudol pot pi bagal lainana sak sara ama kudol tamkre. Thormadu the Gojan Maitei Trust ki President Thambo advisor Yai School Amadi yaibilian ki Mihut and Tombasu Saruyaki. May Imphal Thana Awalikai deliver Moirang Them now be Lunabi Moirang Them only Abem Mrs. in the Ngai Oi, Police na Chumba Putopiu, Haina Lake Trabi Abem Manunga Mahaki, Mapam, Pukau Terapuri Club Kit Taupus in the Powers in the Pontokre. Manipur Press Cup the Pantopa Pau, give me Pam Amada Imung Manungi Musing of the Club Kit Taupusina.
लेखिद्रबी अभियमना महाकी अपोक्पी लेखिद्रबगी कर्म यावननबा महाकी मपामदा मतम खरा लेरमलबा मतुंग महाकी मपुरबगी मयुम मयांग इम्फाल थाना अवांग लेकायदा हौकिबा तांग कुनगा माथुइदा सत्खिबगा इकान कानदना तांग कुनगा मरिदा सिरे हाइना अतोपा सागगी इमुंग मनुंगदा पाव पिरखि मपामगी म्यूसिंग मयांग इम्फालदा सतुना येंगलुबदा अभियम सिंगनिंगा उबा मओंगदा मसादा ई कया तैदुना सिरगा लेरमबा थेंगनखि मखोगी इमुंग मनुंगना अभियम ई ओदोना सिबनी हॉस्पिटल दा सु पुरुरे हाइना तमलकपदगी चिंगनबा फाउदना मयांग इम्फाल पुलिस दा केस अमा रजिस्टर तौखि पुलिसना लेखिद्रबी अभियमगी हक्चांग रिम्स दा पुरतुना पोस्टमार्टम तौखरे अभियमगी मपुरोइबा मोरांगथेम नावबा हौजे हौजे मयांग इम्फाल पुलिस दा संजरतुना लेरि मिसेस सिंगनिंगा ओइबना पुलिसना सुंबा पुथोक पियु हाइखि जुलाई तांग अमदगी इंडिया पुंबा सनगदौरिबा गुड्स एंड सर्विस टैक्स की implementing agency ओगदौरिबा GST सुविधा प्रोवाइडर मणिपुर दसु जुलाई की तांग अमदगी हांगबा हौरगनी GST की एजेंसी अमा ओगदौरिबा ABN एंटरप्राइजेस की मैनेजिंग पार्टनर पुखरमबम एरिस्टोटलना पॉमिसिंगदा इंडिया पुंबगी कंपनी कुंथ्रागा मरीदा GST implement तौननबगी अयाबा पीबगी मनुंगदा ABN एंटरप्राइजेस सु Benbic Tech Solution na GST sana hanana bahona bada so pathawdang logani Manipur ki district sing amadi asauba marketplace sing da ABN enterprises ki office sing hangba hawrgani haiki Thobal da hangba UBI bank branch amadi khangabo ki jila parishad pradhan ward members sing ga manarga job card pabigi phangpham thokpa khusuman matik sana pidre hari Manipur press club ta pangthokpa pawgi mifam amada all khangabo Labour Welfare Union की प्रेसिडेंट थोक्सम बिरियाना UBI की बिजनेस कोरेस्पोंडेंट अमना खंगबुक 1 नंबर 1 2 अमदी 3 की जॉब कार्ड पाइबर्स की अकाउंट हांगन की अदुबु अकाउंट नंबर दी कनादा सु पिथोकते हंदक यूनियन असना मियोय खर की पासबुक लौथोकलुबदा बैंक अमदी लोकल बॉडी की म्यूट सिंग मानरगा शेयर लौथोकलुबगी खुदम फंगले सहीदा सिनमी अमना रुपा लिसिंग अमा फाना अमुक्ता फावबा फंगद्रबसु बैंक तकी दि रुपा लिसिंग तरांगा दगिना कुन फावबा लौथोकलुबा यावरे हिरम मसदा गवर्नमेंट ने मियंग संबिउ हारी सोई लोरेगा मुखोइना सिनबा याना मतकनु लेरमबसे यूनियन लसने थेनरुबदेगी यूनियन लसी होजे स्टार्ट करे तुंगी मिरुल सिंगसने का थोकतुना शागी हक सिंगसि फुंबा याना बगे पांडमदा मसी अखोइना संसिनजरपनि हाउकिप स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट लेटकुलाल हाउकिप की मिहाता चेनबा सिंह पुथोक्त्रिबा फावबा अकनबा खोंजंग संसनगनि हाइना केएसओ मोल्टाम ब्लॉक की वाइस प्रेसिडेंट थांगमिलियन सिंगसिना फोंदोकली ngasi खोकेन खुलदा लेबा लेखुलाल की युमदा अवाब फोंदोबगी मिफम अमग लोइना वाकन मिफम अमसु सतखरे थांगमिलियन सिंगसिना मकाताना मियात पसिंग पुंगनि फुनिपान की मनुंगदा पुथोकदबनि हाइना ngarang गवर्नमेंट दा थमखरे मियात पसिंग पुथोक्त्रिबा फावबा असि भागसांग लोकदबा हाइना सु वारेप नरे हारि We also appeal the government to respect the ultimatum served by Cookie Students Organization General Headquarters yesterday. Technople District की मसी खुलमदी खुदे खुमन अनि की मरकता लमगी वाहौदुगी खना सेनबा थौदोक थोक्तुना असोपन नंखिबा युमै साक्तुना लांजिनरिबा खुंजा सिंगी अवाबदा अमुकोना सरुक यारी हरि थौदोसगी मरी लेनेना मसी खुलगी विलेज अथॉरिटी पलियन की खुकार थिल्दा लेरिबा खुदे की खुंजा सिंग अमदे रिलीफ कैम्प की म्यू सिंग सु उनदुना अमुकोगी माइकेदी अंगम मतेंग पांखरे सिज हॉस्पिटल द लाके निर्बसिंग दसु मतेंग पांखरे हरि नाकल अनि की येनरिबा वाथो की वारुसिन अमा पुरकना होनबदा पामदबा थौदोक थोन बिदननाबा नाकल अनिमक्ता अमुकोना अपील तौरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी थोबाल की बियंग मखादा लीगल एड क्लिनिक कक्सिंग अमसुंग लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर कक्सिंग न सिंदुना इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग की मतंग द अवेयरनेस का लोइना हदक हाइदोकिबा क्लास 10 एग्जाम द मकोक मथंग तारखरबा प्रियंका मोरांगथेम ओपगी थरम अमा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर कक्सिंग द पांगथोकरे थोरमदु कक्सिंग म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरपर्सन एम इनाखुनबी सीनियर एडवोकेट एम मधु वाई मोहेंद्रो अमसुंग फैमिली वेलफेयर के डायरेक्टर ओरंबा एन असोबसु सरुक याकी ग्रीन रिवोल्यूशनरी सोसाइटी मणिपुर मणिपुर के तोंगा तोंगा फमसिंगदा उ चरा लिसिंग तरा थाननबगी पांदमगी मखादा सतरलिबा थोरमगी मनुंग चन्नंगसी थौबाल अतोपम मखा हाइक्रेंग मखोंग एरिया डेवलपमेंट कमिटी की थोमुसिंग खुसमनदुना अतोपम मखा लेकायदा उ चरा काया मरुम थाखरे थोरमदुदा सोसाइटी असगे चेयरमैन सु ओरिबा खांगबो केंद्र के एमएलए ओक्रम सूरज कुमार ना ngasi हिंदू लाइनिंग चटपसिंगी कुमै अमा ओरिबा रथ जत्रा अनुमित्ता उ थाबगी खोंगतांग असि लौखटपनि हयेंसु इदुल फितर ग मरी लेनेना संगा युफम इदिगा लंपाकता उ थागनी मालेम यु होंगलिबा इंग सादगी कननबा सोसाइटी असना अंगम थाकता होनगनी हाई बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के मनुंग दले बले मपपम दंगसी वार्ड
World Environment Month Kamari Lenana Lasal gi playground gi akoi bada usara kya thakre thoro madu da lema popom jila parishad ki member lema popom tunan bilema pradhan ranjana upapradhan asem nawang singh amari Lasal gi secretary oina manishu sarbyaki Mongsang gi tileba oles home da leiba ahal singh da pukrambam babina gi imung manungna phirol amari sana thakna ba polam singh kaya khudol tamkhre Manipur Fire Service ki telephone number 101 asi yakidre maram asina mai hulang pothok matam da miyamna mobile number 9862 972 497 natraga 943627 4661 natragana 700 457 da pau pibiu haina Manipur Fire Service na khanghalakli amuka na break amatang lominas Heart operation lising tara mangagi matata pangkok kraba world class heart transplant surgeon Dr. Ajoy Kolna Sky Hospital Rims Road Imphal open heart surgery bypass surgery amasung makal makhagi heart operation Sky Hospital na pangkok jaragani angang gidi OTM sung hospital charge free oigani loinana Dr. Ajoy Kolgi heart surgical OPD gi kudong chab lejagani ako pamarol gidamat Sky Hospital gi reception gatanabiyo Ladies Fitness World, Keshambat Junction, Tidim Main Road. Ihan hanbo ay nahangdok jaba nupi khaktagi oiba fitness center ni. Fitness center asida aerobics, zumba amasung makhal khudingi bodybuilding equipment su thamjari. Adom na adom gi convenient oiba khudong jaba matam ama yenglaga sanabala piyu. Bhai Gurudas Group of Institutions Sangarur Punjab na students khudima ki imagination ki path discover tawbogi mathakta knowledge ki importance matik chana piri ba mafam ni education piba khatang natna hayengi yumbiro putokwa institute ni Sidi swara jinge tu hai kali no tu ti cha muझे kali gam jo Sidi yo chila ni hai Masigi Yoshidi Tata Tisconi ne. Adudi Sanagi Mahut Yang Sinbi Andre. Break matung damo na makata pa paupi jari. Ngasi upung mapulom taram dai adu aida Kangpopi district ki Kangpopi police station dagi kilometer ama makhairom sadagalaiba Alex Phamayada sakangdaba singna oil tanker da nomai kapsil lakre. Thodok adu da aso opade nang haudre laibuk thiba thodok adu nang hauraba tanker adu gi number na MN01 8817 ni oi thangba thongda nongmai maru ahum pale district police na pau adu phangbaga khudakta thihum gi dabak chathakre apam adu dagi kapthok khraba tokning amasung lethot maru ama phangle hari thodok topamana adu da yotek thangtek puba gari dagi namduna sel loba mioi ani su phagatkhre IG Zone 3 L Guite DIG Zone 4 E Priyo Kumar Lusingba Force amana thigumba gi thabak athengma phawba chathaki Kuki NP Kangpopi amasung civil society organization singna thodok asi yaningdaba phondopga loinana Kangpopi area da security mayam ama leirabasu asigumba thodok hanjin thokpada government election mangamdaba bu piandaba phondokli United People's Fund amasung Kuki National Fund nasu thodok asi yaningdaba phondopga loinana mafam aduda security lebigi waham thok karino hangli Area amata da tanker da nomai kapsan bagi thodok hanjin homlak thokle thodok asada general singna thuba matamda sengdokudabani hari Imphal More lambi gi tenopol da leiba valley bridge ase samjin bagi thabak yamna kana sathari valley bridge ase samjin bana maram oiduna haukiba tang kunga mari gi nungthil pung manga dagi Imphal More lambi da makal khudima ki gari sing satpa thingduna laklibani Ating basi hayeng tang kun gataru ki nungthil pung mga phawba laigani haina PWD gi National Highway number 2 gi executive engineer na khan khabani Nital police station gi manung sanba sari khongtali ba dukan dagi singninga ubama ong damang ki bimola gi thodok ka mari lenana hayeng dagi akan ba khongchang changchin gani haina torambadu muslim isnau singi idul fitr leiba maram na miyam gi ubama phum ama oina pangthok lagani haina JS gi charul amana phongdorakli CBS Naloba Sayasagi Indian Institute of Technology Zone Entrance Examination 2017 the rank 786 ta mai palak kraba khangabo kendra da gining thozam rapsan da khangabo kendra gi MLA Suraj Kumar Lupal Singh kun gi mateng pikhe rapsan na makatana mahi tambada awat apa lakpa khudimak Suraj Kumar na makatana mateng pangki gani hari Impal District Police na Narcotic Affairs and Border Police ko kusam natuna porompo thawan thabalai kaida Masih lambi da sataba drive ta Muhammad Fazal Koba sahi kontra humdurum surba porompa thawan thabalai raktagi miyo ama SP capsule chama N10 tablet
tara amadi WY tablet marifudraga konana fare hari board amadi council loba class 12 ki parikha da nepram sagai gi mai pakhraba mahiru sing mana pibigi thorom ama nepram sagai apokpa thawalupna sinduna nepram major community hall da ngasi pangthokre thorom adu da nepram sagai gi oina khangalaba mahiru tara pungning thawator mana mathum piki Kaino Gram Panchayat ki manung da leba ngakhong khuna ward number 10 amadi 11 gi job card holder ni phumatho yi kusumal ngasi Kaino Jila Parishad ki member na kusina khre job card holder sing na chief minister amadi Jila Parishad ki member bu thagat phongdoki Idul Fitr ki thorom da mateng oina ba wangoi kendra da khundari ba muslim sing da asa thau yauna polam kaya ngasi wangoi gi MLA olu khoina mateng pikre Pobitek mamang lekai da leba mafam mamadi yan thopki thorom da MLA na Idul Fitr na lak pada ya proposal piraduna kumai asina tai oidaba thorom sing amadi thodok sing kokpa oirisnu haki Educational Trust oinam na sinduna tarulak subamana matum yentopaki thorom Royal Academy of Law oinam gi conference hall da pangthokre handak sai gi board council amadi CBS na loba class 10 amasung 12 ki exam da first division da lak laba mahiroi amadi sanaroi kungani thoida mana matum piduna ikai khumna utki Hadak sahi Manipur Board Council amadi CBS na loba class 10 amadi 12 ki exam da mai palak laba thinunggai gram panchayat ki manungda leba mahiru sing manamatum piduna thinunggai makalikai community hall da okre Polsta Guardian Association na sindra pangtok ki thorom aduda Bisnupur Kendra ki MLA Gomidas konthaujam thinunggai Jila Parishad member TS Surma Bala Pradhan o Joy Chandra su saru yaki punna mahiru ni phuga loinana NEET exam da mai palak labi kesam anupama da khudol pot piduna pungning thawat ki MLA Gomidas Konthaujamna Akoi Kudimak Malemgi Sakot Lamjelda Mangjing Thananaba Leptana Sanction Batangai Pade Haki Technopol Police Officer Singna Community Policing Sarukama Oina Masi Kulgi Kuza Singa Unaduna Wari Watai Sakre Toramaduda District Asigi SP Dr. Ibom Sa Amadi Ati Officer Sing Saruyaki Kozuman Classified Gram Panchayat Bimar Gram Insurance Village Amani Haina Lauk Thokre Bimar Gram among Oibigi, LIC, Makaidagi, incentive on Lupa, listing Humudra Mangagi, Oigaba Street Lem, Yankai Kushinakre. Nasiki Tormadu Satellite Office Bisnupurgi Branch Manager CS Azoy, Pradhan and Ibo Pisak Amadi Ate members in Saruyaki. Kaksing Police Station ki manung chana leba kaksing Turial Wang Mada Sakmai Turian Danga Pana ba in hun bada bom amatengnare bom madu kaksing Police Station nakre hari. Relief Center for the Welfare of Differently Able Persons Manipuna Differently Able Wearable Muslim amasung mama mapa lekidraba singgi oiba iftar party ama porompat thawan thabada pangthokre hausu makata na thabaki pau pijari thabaki pau pijari ahanbada Territorial Army khara logadori masagi sahi taraga nipan dagina ni punithoi phawgi manungda leba graduate pass tawrba singna jun ge tang kunthra phawgi manungda darkas tharakpa yagani hari mathangda jail department ge driver pion sokidar baba cook mason amadi water pump operator logadori lakliba tang kunthra phawgi manungda application form lorba yagani hari application form pisan bigi matamna July ge tang mangani hari Matakta pizak riba tapaki pausing asigi hena aku pemarul kita makta babu perada leba job center tegi kami biyakan. Hausit makataba pau pizari. Wusu masana da gold medal lorok laba kaksing kuno tegi mayang langbam gyandas opagi tarong amangase kaksing kuno katil da pangtokre Development Committee and Municipal Council kaksing kuno na sindura pangtok patorom aduda sugnu kendra ke MLA ke Ranjit sugnu Municipal Council ke chairperson case babu yauna miyo kya na saruyaki MLA Ranjit na apau ko sanur kya Thorak pada nungai ba phongdoki Ziribam Police Station dagi awang da kilometer tararom saraga leiba Gilgal haiba pham aduda nupagi asiba haksang amar barak turel leiramle police na masak maning khangdok nabagi damakta thizambagi thabak chathakre Amarom da Kwakta Municipal Council gi ward number 8 ki manung sanba maning lekai Gothal taba lambi gi musrap lokol da naha ama siduna leiramle asiba manakta serins amasu taram ki Moirang pulis na lokatuna masak maming kangdana ba konakre. Hausu makata na sana bagi pau lobis.
सानबगी पाउ पिजरी पूजा सेकंड फेज CAPF अंडर 19 फुटबॉल टूर्नामेंट की नुपी की विनर मणिपुर अमदी नुपा की मिजोराम न ओइखरे असम रैपर्स ने सिंधुना थास की तांग तराग मरीदगी नॉर्थ स्टेट तरुक मेघालय मिजोराम मणिपुर अरुणाचल प्रदेश त्रिपुरा अमदी नागालैंड की नुपी अमदी नुपा की टीम तरुक न सरुक यादुना शिलोंगी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम द सतर की टूर्नामेंट असगी नुपी मसा की साना की अरुब मैच मणिपुर मेघालय गोल अमसनो माइथेब पीदना विनर ओइखी नुपा मसा की दना अरुब मैच मिजोराम मणिपुर गोल अनी माइथीब पीखी विनर ओरबा नुपी की टीम रुपा लाख रनर्स अप तारब नुपा की मणिपुर की टीम रुपा 50,000 पीखी टूर्नामेंट की नेशनल लेवल की अरुब फेज सही जुलाई था न्यू दिल्ली पांथोलगनी कमांडर लोकताक ब्रिगेड की मखादा मणिपुर टेरिस बिष्णुपुर नासो ग्राम पंचायत सिंधुना नासो अवांग कम्युनिटी हॉल इबदौ सोरारेल साउद्रिब संगलेंदा योगा की थरम पांथोखरे लमदम मदोम द लेरिब पुम खुदिमक मसा मउ फना नादा येक्तन लेननबगिदमक्ता योगा की वाखलोन लेहननब थरम मदु पांथोकपनि हारि हजमा खाताना सानबगी पाउ अखोगी सानबगी पाउ मी बोयानिंग थौजमदगी फंगबिगन Impal West District Football Association Namadi District Sports Association Thobal Sathariba Kunmatui Suba Sub-Junior Boys Inter-District Football Tournament की semi-final संग्रह All in Manipur Football Association सिंधुना थासी की टांग कुंडगी कुमल लंपाक आर्टिफिशियल टफ ग्राउंड दा टीम तरुना ग्रुप अनि ठोकना खाइटुकना सथरिबा कुनमाथुई सुपर सब जुनियर बॉयज इंटर-डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi सानकेबा ग्रुप बी की अरोइबा लीग मैच दा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन ना डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन थौबाल बु गोल तरामाथुई सिनोदा यामना लाखना माइथि बिखरे मैच असिदा माइ पाखिबा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की गोल सिंगदु मोनेक्स कोंथौजमना मैच की तरामंगा सुबा कुनमाथुई सुबा निपुरी सुबा यांखै सुबा मदि हुमपुत्रा मंगा सुबा मिनिट गोल मंगा चनखे एलांगम संतोष कुमार ना मैच की कुनिपाल सुबा कुनमापल सुबा मदि कुंथ्रा सुबा मिनिट गोल अहुम जेलेक्स खोंगजरकपमना मैच की कुंथ्रा मापल सुबा मदि यांखै हुमदोई सुबा मिनिट गोल अनि चनखे अतोपा गोल अदुना के हिटलर ना मैच की हुमपुत्रा 3 सुबा मिनिट चनखिबनी सथरिबा टूर्नामेंट असिगी अहानबा सेमीफाइनल मैच साइंग तिलपुंग अहुम दाबदा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन बिष्णुपुर अमदि डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन थौबालगा सानगनी नुपी सत्रंग सानरोई अमा यावना पुन्ना सत्रंग सानरोई यांखै तरुंग सरुक यादुना ngasi जुबेनाइन क्लब सगोल बलतेरा सपम लेकाइदा निमित निपानी सथकटबा अनिसुबा कुराइजम राम नारायण शास्त्री मेमोरियल स्टेट 11 ओपल चेस टूर्नामेंट मणिपुर चेस एसोसिएशन की मियंग मखादा जुबेनाइन क्लब अमदी कुराइजम राम नारायण शास्त्री मेमोरियल ट्रस्ट अनिना सिंधुना हौख्रे हौदोपगी थोरम मदुदा सापम लेकाई ग्राम पंचायत की प्रधान ए बिसोरजीत जुबेनाइन क्लब तेरा सापम लेर की प्रेसिडेंट एस रविंद्र मेमोरियल ट्रस्ट असी की प्रेसिडेंट के एस बानीकांता हाना मणिपुर यूनिवर्सिटी कांचीपुर की डीन वरंबा ए के मनिहार हाना डायरेक्टोरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन की जॉइंट डायरेक्टर वरंबा आर के सौरजित अमदी मणिपुर चेस एसोसिएशन की प्रेसिडेंट नवचंद्रना थौरम पुसिंग ओइखे रेंटेड सटंग सानरोई कुमाथो यावना पांथोकदोरिबा टूर्नामेंट असिगी ngasi ahanba raunda के एस संजय एस प्रेमजीत एस सक्रिटोम्बी एस बिकी एस सोमरेंद्र ओ निंगथेम ई शशिकांता वाई प्रीतम कुमार के एस मेरजाओ के कुंज बिहारी एस इबोसौ के सेवासन के एस प्रेमचंद्र एस सोमोकांता सी एस महेश कुमार टी मणिकांता बिद इरोम एन पारी रोनाल एम दोरेंद्र ए बिजित ए फोलेन एस धनचंद्र एम पिसक अमदी एस मणिटोन माई पाखरे टूर्नामेंट असिगी अनिसुबा राउंड हयिंग अयु पुंग 3 की सानबा हौगनी कुलुमदोइसुबा एल संगीता देवी मेमोरियल फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल लीग की ngasi sanakhiba मैच अनिमक ड्रॉ चखरे इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना थासी की टांग कुनमाथोइदगी एसकेवाईसी ग्राउंड अवांग सेंगमाइदा टीम निपान सरुक यादुना चथरिबा कुलुमदोइसुबा एल संगीता देवी मेमोरियल फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल लीग की ngasi sanakhiba ahanba match da YWC langthabal amadi group center CRPF langjing goal ani ni sanaduna draw chakre YWC langthabal gi goal ani du ए जेमसन ना मैच की अहानबा मदी हुमपुत्रा निपाल सुबा मिनिटा सनखी ग्रुप सेंटर CRPF लांजिंग की गोल अनि अदुना एससी रोबर्ट अमदी ओंगधुब लेप्सा ना मैच की निपाल सुबा मदी कुन सुबा मिनिटा सनखिबनी
मैच असिदा YWC लंथबाल की सानरोई प्रकाश अमदी एन लंदन मदा मैच कंडक्ट तौखिबा रेफरीना येलो कार्ड उठखि लीग असिगी अनिसुबा मैच की सानखिबदसु साई आरसी टागेल अमदी YSC हाई स्कूल गोल अमता चन्नदना ड्रॉ चटखरे मैच असिदसु साई आरसी टागेल की सानरोई के रंजन के सिंखै अमदी YSC हाई स्कूल की सानरोई सिंहान दांग अमदी राजीरुल हक्ता मैच कंडक्ट तौखिबा रेफरीना येलो कार्ड उठखि सथरिबा लीग असिगी मथंगी मैच थासी की तांग कुंतरे की नुंथिल पुंग अमा मखाई ताबदा वाफा वांगोई अमदी थाव थांगमै बलगा सानगनी अनिसुबा मैच नुंथिल पुंग अहुम ताबदा WSC ngarangba अमदी ग्रुप सेंटर CRPF लांजिंगा सानगनी अमरोमदा एसोसिएशन असिना सिंदुना ग्राउंड असिदा चथरिबा तारानिपाल सुबा S बीरेंद्र सिंह मेमोरियल सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग की हयेंग नुंथिल अमा मखाई ताबदा अहानबा मैच ओइना NC क्लब खोंगामपाट अमदी मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब का सानगनी अनिसुबा मैच नुंथिल पुंग अहुम ताबदा सिकल लिलोंग चसिंग अमदी YDO हैनो खोंगनिमबिगा सानगनी Hozir makata nang si no magi oikiba inga sama di nungju nusagi pau lobis. Ngasi gi oikiba inga sagi pau da ICAR lampel party gi berpa pau gi matung ina ngasi gi khwai gi sakiba Celsius degree kontra matoi dasmik ahum. Khwai gi ingba Celsius degree kulhumdoi dasmik ani. Nushite yaw ba ising manil kisang ayukta sa da marputra mga nutilda sa da humputre toiki. Ngasi nung chukide. Setelah kita baru bawa makan pizari. Inter district Amadi City Bus Service Minister N Birian dalam thak hai. Anti corruption sel da wakal pasingi manung da wakat sama ga mga thabuk on on thok re tongan tongan ma department singi officer mapan suspend tori haina se minister nong thum Birian phong thok re. Amadi Terasubas Level Pineapple Festival ngasutigi hokre Manipur ki home kalong na mathabak pakat mo matam oire haina deputy minister Waizoy Kumana phong thok re. Ay to binipis ba pa matang solution sare miyang tabiri pasing amokan kurum sare.